Hari ini friends sing tidak hari kita job notification dalane friends sini omong ke ICA Department Government of Tirpura friends o jago job lanjane friends ke ang dini kongre exact friends miani simi kongre environment bagai nongno video rahmari mia tini rikha friends sini o jago Puliatongo digital content creator friends o jago norok just graduation complete ngakno norok o jago apply khaimanai oro desirable qualification tongo kintu omo যে ফ্রুনিনি মেরিট লিস্ট সমান রকমই তো আগে আপরো যারা ডিজারেবল কোয়ালিফিকেশন তো নাই বরং চান্স হয়ে যাংনাই আমাইছে কিন্তু আর এসেনশিয়াল জাস্ট ডিগ্রি কমপ্লিট গাইনো নর অজাগো অ্যাপ্লাই খাইমান নাই ডিজিটাল কন্টেন্ট ক্রিয়েটর বাগে 35000 বেতন জাংনাই ফেসং অজাগা এজ লিমিট ইনকে যতন 45 জরাতে রিমানে এসসি এসটি রকমকে সিনি ডিজিটাল কন্টেন্ট ক্রিয়েটর ফ্রেন্ডস দুইটা ভ্যাকেন্সি আর রিজার্ভ একটা এসটি একটা ফ্রেন্ডস তারপরে সিনি তঙ্গ ট্রান্সলেটর ককব্রক হিন্দি ni Kokborok ni bagaibo duita arpore hindi ni bagaibo duita oro ekta khlainai estin bagi reserve and reserve togo ekta khlainai ge Kokborok translator ni bagai ge Kokborok nang subject graduation complete khame jago arpore hindi ni bagai rena ge graduate hindi ni subject tongno rangai friend jog o jagabo desirable tongo kintu friend jog nora graduation no hinong ni hindi salu tong hen nora o jaga hindi translator ni bagai rimanai graduation Kokborok sabe tong hangen norok Kokborok subject bagai ba Kokborok translator ni bagai rimane oro salary inke to 30000 khlai manai arpore age limit to 45 joroti SC ST ke light operator mathematic pass friends of mathematic pass ngin noro ojago apply khemine 12000 salary or 45 joroti rimane SC ST arpore SC operator obo mathematic pass 12000 salary obo 45 jorati rimane friends or bo desirable tongo friends desirable qualification gaga jepur norok khamanok to hake o jago norok jara desirable qualification tonai borno chance rejaiga friends o jaga sini selection nai written exam tai viva test ba interview ni bisingti merit based clainai nokdungno rejangnai omono apply ma khainai friends online ti apply ma khainai online apply khaini ni date hingga 3 tarik December ni sibi 18 tarik December sarik 5:30 ni sibi start nai tai sarik 5:30 jora tong nai tai friends nor tini sarik ni 5:30 ni sibi nor tai khainai di ge apply khaina poro ga ke to friends apply khaina ni je link ge to nongno ang nongno direct nai video description nor o jaga thangi registration khlainai login khlainai apply khaiman nai ge friends nor o jaga apply khaina thang puro nor 236 টাকা বা 236 nor o jaga application fee ba application processing fee nor payment ma khainai gangke o jaga payment khainani gangke to oro account number jak te IFC code jak Punjab bank ni 1507 2001 00003166 amongka account number তারপরে IFC code ke PUNB তারপরে 0150720 amongke IFC code o AC title amongke Society for Entrepreneurship Development hene jai Sofed ni account number Sofed ni bising tisa o apply ma khainai friends rongno joto notification link bi description ang renai tai nor apply khainai link rok ang bi description renai heke friends nor apply khaimani video ang kaisa ul agi Sofed to bahke apply khai amon video link bo nor bi description renai friends ge are bi description nor are WhatsApp number mo manai subscribe khlai different contact khlai ka nor bangla friends contact number kha on heavy call phayo om bagai contact number ribalia WhatsApp number kha to nor ni emergency na khe nor WhatsApp khaina bagai friends asono te se jotron hai hambai